iyo atari mu ntambara aba ari ahandi. Ubwo rero reka tujye ku buryo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Govinda iri gushaka gukoresha Ebola nk'intwaro ikomeye yo kwisubiza umujyi wa Goma. Yego nayo ni umwe mu nkuru zibyutse zandikwa hano mu bitangazamakuru, aho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo buri gushinjwa ko bwamaze gutangira kwifashisha icyorezo cya Ebola cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Bunia nk'intwaro yo kwisubiza umujyi wa Goma bumaze umwaka urenga bwambuwe n'ihuriro rya AFC 23. Minisitiri w'ubuzima hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza uyu munsi tariki ya 18 nyine ubwo hari ku munsi wo kuwa mbere, aho abantu 131 bo mu mujyi wa Bunia ariho mu ntara ya Ituri aribo bari bamaze kwicwa n'iki cyorezo cya Ebola, ndetse abarenga 510 bari gukekwa yuko bamaze kwandura iki cyorezo. Ndetse AFC 23 yisobanura ko umuntu umwe wabonetse tariki ya 17 ari we wenyine bimaze kwemezwa yuko yanduye Ebola, mu gihe bo bavuga ko nyine hariya mu mujyi wa Goma nyine ari wo umuntu umwe bemera, ndetse bikaba bavuga yuko bashingira ku bisubizo byavuye mu bipimo 27 bimaze gufatwa muri laboratoire y'igihugu iri muri uyu mujyi wa Goma. Ndetse mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye ku munsi w'ejo tariki ya 19 aho umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Patrick Muyaya yatangaje ko kugira ngo Ebola ikumirwe igoma mu buryo bufatika bisaba ko abanyarwanda nabo bakoresha bava ku butaka bwa Kongo, ndetse abanyarwanda nabo ngo bakava nyine mu butaka bwa Kongo, ngo cyane ko nabo ngo ari bamwe ngo mubashinjwa yuko ngo ari bamwe ngo nabo mubagira uruhare ngo mu kwanduza ngo abaturage ngo Ebola. Aho muri icyo kiganiro nyine bakomeje bavuga ko ngo leta y'u Rwanda ngo ari yateye utwatsi ibirego kenshi ishinjwa, ndetse igaragaza ko ngo nta ruhare na rumwe ingabo z'iki gihugu zifite mu makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse igasaba ubutegetsi bw'Kinshasa gufata inshingano bukayakemura kuko areba abanyekongo gusa. Umuyobozi wa AFC 23 Colonel Nanga yatangaje ko mu magambo ya Patrick Muyaya agaragaza uburyo leta ya RDC ititaye ku guhangana n'icyorezo nyuma yaho yanze guha laboratoire nkuru y'igihugu amafaranga yifasha gukora neza akazi kayo. Yagize ati ikibazo cy'icyorezo ntikigomba guhuzwa na politiki, ndetse ntikiba cyitaye ku mipaka, ku bari ku rugamba, ntikigira politiki kibogamiraho. Uyu munsi cyagaragaye i Goma na Bunia, ejo gishobora kugera muri Uvira, Karemia, Kinshasa cyangwa mu kindi gice cy'igihugu mu gihe hatafatwa ingamba zihuse zihuriweho kandi zidashingiye ku nyungu za politiki. Nanga yibukije leta ya RDC ko ni leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ubuzima bw'abanyekongo budakwiye kujyanwa mu mibare ya politiki, bityo iki cyorezo kidakwiye kuko impamvu yo gushakisha uburyo bakwisubiza ibice bambuwe bamaze kuyivumbura igoma n'ahandi yifashishije imbaraga zirimo n'iza gisirikare. Yagize ati AFC 23 iraburira leta ya Kinshasa ku kwifashisha icyemezo cy'ubuzima gihari nk'urwitwazo rwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare n'ibitero bya gisivile ku batuye Goma no mu bice bihana imbibi nayo. Iri huriro ntirizahagarara igerageza ryayo iryari ryo ryose rigamije kwifashisha ikibazo cy'ubuzima mu nyungu z'umutekano, igisirikare cyangwa politiki. Umuyobozi wa AFC 23 yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika icyemezo
icengezamatwara ryayo cyangwa ibirego biciriritse mu gihe Ebola ngo iri kugirwa urwitwazo ku buzima bw'abanyekongo, ahubwo igashyira imbere ubufatanye kugira ngo iki cyorezo gitsindwe. Kimwe cy'umuntu yakwibaza, ibintu leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora kuko byaba bifite aho bihuriye n'aya makuru Corneille Nangaa yazanye yuko baba bari kwifashisha Ebola kugira ngo bisubize tumwe mu duce twabo, cyangwa ntambarira ahubwo yo kubyegeka kuri leta ya Kongo muri ubu buryo bwo gukoresha byuko intambara yabananiye bakaba bashaka gukoresha iki cyorezo cya Ebola. Yego, ntekereza ko leta ya Kongo ahantu hose cyangwa se faveri yose yabona ku buryo ishobora kuba yakungukiramo, kuba yasubirana biriya bice yabikora, ndetse n'amanyanga yose ashoboka na strategy zose zishoboka kugira ngo leta ya Kongo ishobora gukorera nyine kugira ngo isubirane biriya bice bigenzurwa na M23, kuko ubona ko mu buryo bwo kurwana biragoye cyane ko yasubirana umujyi wa Goma. Hashobora ko yasubirana, ariko Goma, Bukavu, ibyo bice mbona bigoranye cyane bitewe n'ubundi na M23 nayo ko niho nibyo bice byiza nyine nibyo bice biyoroheye kubigenzura. Govinda kubitangazwa na Patrick Muyaya avuga ko leta ikeneye kugenzura Goma kugira ngo irwanye Ebola yahagaragaye. Wakibaza ni iki bakora ko nabo n'ubundi ari mu bice bagenzura, nubwo bitaratangazwa ko yabagezeho, mu gihe yabagezeho ubundi bakora iki? Ese bundi M23 byarabananiye kuba barwanye Ebola? Bishobora kubibaza. Ikindi bundi iyo avuze ibintu byose uyu mugabo ari jya avuga ibintu ukajya kumva nyine ugahita ubyumva ko yabivanze, nawe hari uburyo atari kubisobanura neza. Barashaka kuyobora umujyi wa Goma, kuwugenzura kugira ngo barwanye Ebola. Nanone agahita agaruka ati abanyarwanda bave muri Kongo kuko nibo bakwirakwiza iki Ebola. Ese impamvu ikintu cya mbere wibaza, mu Rwanda hari umurwayi wa Ebola wigeze uhagaragara? Wapi? Ese u Rwanda ko n'ubundi rwafunze imipaka, ibyo bintu marabihuriza ibyo n'ubundi tubibona ko nyine iyi ndwara ya Ebola leta ya Kongo yazanyemo uruhande ruri politiki cyane kurusha uko yazana nyine uruhande rwo kurengera ubuzima bw'abaturage bayo. Yabigize iyi nuze iki cyorezo cya Ebola yakigize nyine ishaka kukigira nk'iturufu byo kuvuga ko niba ari ukwamagana u Rwanda bakomeza kubashinja biriya, n'ubundi leta y'u Rwanda ihakana. Leta y'u Rwanda yahakanye ko hari abasirikare cyangwa se leta y'u Rwanda iri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa n'ubundi bitavanyeho ko u Rwanda na Kongo kigenderanira rimwe ku mupaka wa Goma. Impamvu wafunzwe ni uko wari usanzwe n'ubundi ukoreshwa. Ibyo ntabwo u Rwanda rwigeze rubihakana, ariko u Rwanda nta basirikare barwo bari. Ibyo byose mbona agenda aterateranya ibintu ubona bidahuye kugira ngo asukure izina rya leta ya Kinshasa, ariko agire irindi zina yangiriza. Mbere na mbere u Rwanda rwamaze gushyirwaho isura mbi yuko ari rwo rukwirakwiza icyorezo cya Ebola. Ikindi, kuba uyu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na M23 nuko n'ubundi nibyo bikwirakwiza iyi Ebola. Nicyo bituma nyine Ebola bitashoboka ko iza kuba yarwana. Iyo nibyo yashatse kugaragaza. Nigeza ko rwose nta kintu ndi gukuramo kuri ibi byavuzwe na Patrick Muyaya bitewe n'uburyo nsanzwe muzi. Ubwo ni amakuru nyine tuzakomeza kugenda dukurikiranira abantu, cyane ko buriya abisa naho n'ubundi abantu bazajya bakomeza bamenya ukuri hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse
n'uyu mutwe wa AFC 23 kubera ko n'ubundi tujya kureba byinshi biba bigenda bivugwa, byinshi biba bigenda bisohoka, ni amakuru abasa naho agenda atungura abantu. Ubwo rero navuga ko iyi nkuru yaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuntu yayisoreza aha ngaha, ahubwo yivana umuntu akerekeza mu gihugu cya Nigeria.